به رفراندوم دجاتیا بغدا دیگل باشور کردستان دست پیکر دجاتی هست هاته کرن که دی بیت لشکری لسردم دجاتیا لشکری لوی اردی ناگونجید بغدا پلان بی گرته بر دست پیکر به دجاتی لسر آبور باشور کردستانه هول دا یک جوان هولان بکته بریار و بو بریار یوان بو کتوار وان لسر فروک خانین هولیر و سلیمانی هاتا بجانین هر دو فروک خانه جهاتنا هزین فروکوانی ین در و بونا باشور کردستان هاتنا قط کرن وکه دربک بو پیگه آبوری یه وی ولاتی وکه سزایک بو بشینگرنا تبلا هر ولاتی کی ده حبر دنگدان دا و دربرینا بو چونا خواه به آزادانه بیجید از دخوازم عراق که فاشل به سیاست خوین آبوری و جدا ببم او سزایوان بو لباشور کردستان هاتا سپاندن لور ده برنامه آبور ده امویه که شکار کن به داخستنا هاتنا هیل و هیزا فروکوانیا بیانی بونا و فروک خانه هولیر و سلیمانیه ده چه باندوره که آبوری درست کرد چه هیزه که یاسایی هیا و جکی و اینایم و ضرر و دل سرکه و گرید اره تن آبور باشور کردستان ده ضررمند بید یان عراق و حتی جهانان اف دولتی جی ده ضرر جداخستن و گرتنا هیزا هیلن فروکوانی ین بیانی و هاتنا وان بونا و ارد باشور کردستان ده بینید کی ده ضررمند بید او ده ضرر و چند بید و اف بریارا بغداد چوک آبوری یه سیاست آبوری یه باشور کردستان دل اردیدت یان جینم بخیر بین بو برنامه آبور ازم بختیار عبدالعزیزی بریارا ریفراندوم لباشور کردستان قناغ گنو بو سیاست اینا میدان و روژوه قناغ نو چاوان بو سیاست هات و سال سر آبورجی پیشبینی ده گرن کو پیش هات گلکن مزن لسر پیگه آبوری باشور کردستان ده سیاست آبوری پیراکری بغدا همبری باشور کردستان و آبوری بهنا روژوه یک جوان بریارن نرینی کوج بغداد در چونه لسر باشور کردستان بولیدانا پیگه و آبوری داخستنا فروک خانه هولیر و سلیمانی بون به گوتن شارزا بسپوران بریاره که نیاساییه لدما هاتنا رجنویسا بریاره دا بو باشور کردستان جبولیدانا پیگه آبوری یه وی ولاتی جعالی بغداد و هشتا رجنویسه که نرونو ناشکرایه که اره به درستی لدیفیاسای او چه دخوازن و چه جباشور کردستان دوید تنه اگر طول نبه لسر دنگ دانه ببله لباشور کردستانه کتابك يعني زور رونو اشكرا نبو اواني كداوا كراوا بس لچم فقره كراوا او فقرانه خوي اما يعني اوريدي تطبيق ما كردوه اما بكتاب وبنسرا وبهمو معايركاني اوان لسري ارون اما همي بابند بوينو همي جبجه كراوا ليره موضوعي او داوا كراوا كوا فروك خانه كان رادستي بغاب كري اما براستي يوسمان برساره كمان لسر اوبو ايا لسر ارضي واقع امشت شونشوني اكري لبر أوا محاولة ما كر بيونديان بيا وبكين بلا والله ما لكاسك ورنجر دجاتی کرنا عراق دیگل باشور کردستان ددریا آبوری دابه جبر کو سردم زاولکان و هزا لشکری لولاته بو سر ولاته دن نمایه نه هندا حسانه کو کسک یان ولاته یان آلیک بکار به هزا خال سر باشور کردستان بکار بینه کرد دپیگه خواه آبوری دا کارینه کردستان خواه بکنه هجمار لسر نقشه جیهانی سنگا کردستان دا آبور جیهان دا تک بچه ده سنگا آبور جیهان همیه تک چه جبر وی که شارزا بسپور دبیجن تک دانا روشا آبوری یا باشور کردستان تنه چکه اگر دجمن بکار بینن او تقصیری و دریخیه ناکن جبرویه که داخستنا فروک خانه هولیر و سلیمانیه دجاتی کرنه که رونه
لسر آبور باشور کردستانه. داخستنی مەتارەکان دەوری خۆی هەیە کە تەسیرەکە لەسەر هاتوچۆ لە بینی هەرێمی کوردستانان و وڵاتانی دەرەوە و ئەمەش حکوومەتی عێراقی بۆی ئەم گوشاری خستۆتە سەر هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کە ڕێی خۆی بسەپێنێ و ڕێی خۆی بەرامبەر بە دەوڵەتانی دەوروبەر و دەوڵەتانی عەرەبی کە على ئەساس ئەم کارێکی کردووە بۆ ئەوەی کە ڕێفراندۆم ناڕازیە بە ڕێفراندۆم. بەڵام ئەمە چەند ئێمە زەرە دەکەین ئەوانش بە هەمان شێوە زەرە دەکەن چونکە ئەو ئیسیفادەیە کە لە مەتارەکان ئەیکرد ئێستا ئەو ئیسیفادەیە ناکە و ئەشێوێ لەلایەکی ترەوانە جارێکی کە ئێمە ئەندامانی ئێمە هاولە و نادرکانن بازرگانان و گەشتیاران ڕووبکەنەوانێ بەغا بۆ ئەوەی کە لێرەوە بچنە بەغا و لەوێوانێ سەفەرکەن بۆ وڵاتانی دەرەوە. ئێمە بەڕای ئێمە ئەمەش حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگانەدا کە ئەو گەشتانەی لە بینی هەرێمی کوردستان و بەغدادا بێ بۆ ئەوەی ئەو بڕیاری ئەو سەر نەگرێت. مستاف آبور سردان خواه میدانی بردام کرد. امچوین آلیه بریوبر کمپانیه که فروکوانی لباشور کردستانه حتی کل کدوار هزا کاری و لوازبونا هزا کاری پشتی داخستنا فروکخانه هن ببینن بزانن کاباندورا داخستنا ویلی سرچه و گریه و چاوان امه بکار بنجه گور که فروکخانه هن لباشور کردستان بو بریو چونا کارین آسایی روزانه این گشتیار و سردانکران بین روژوه. ببریاره که پارلمان عراق و انجمن وزیران العراق ببریاره که سروک انجمن وزیران حیدر عبادی فروکخانه حولیر و سلیمانی هاتا داخستن یعنی داخستنا وان هر دو فروکخانه که هیلن فروکوانین بیانی دهاتن نافدا چند باندور لسر کاری وکریه؟ بخوا بخوي كأم قرار درا للاين حيدر عبادي بخوي أما اشتكي زوز الخرابة طبعا لبو كردستان تنها لبو كردستان جنيا لبو بغداد شا ولبو تركيا بخوشتي كإما هيلي عاصمان من هي بران بيني هوليرو اسطنبول لقر دولي أوروبا تنها أولنية كأما تكيتي ليرو كان يعني إصدار دكين لبو مواطني كرد نخر اما انترناشنال ازداری تکیتات دکین خلق لدرو دیتوا اما اللي ركان خلق رواني درو دکینوا يعني فقط امشتانه كهاتو تشوف ذكرت فقط كردستان نيه كزرل دكا زرل بحمله عندك بيت بحمله عكوا بریاره اوسا کش پارلمان عراق انجمن وزیران در کوید زیادتر بریاره که بود جاتی کردن پیگه آبوریه یا بو گشه پیدان و لیوین آبورین باشور کردستان نه او کسین کوه تکتن طیاره بود برین هات نوچونی بکندنی برای باشور کردستان و در ودا کی بون چه کاره کت کرد شکیوت هاتن کنها هیلنوان راوستانه بخوا زربای مواطنی دروی اروپا بو زربای مواطنی عربیش بو بخوی کلیرو کانا دهات بو علاج کردنو بو دکتور و بو همو نوع اشتك و زربای حولاتي كردش ليرو كان كسفريان دكردو بو تركيا هما كات بو علاج بو اشتان بو زور نفري دولي اوروبي دهاتا كردستان حزيان دكرد كردستان ببينن لبروي بباري كردستان كناوچي دا للاين دروي اوروبا حزيان دكرد ببينن كردستان كوا كونيا و امش حولاتي كرد حزيان دكرد بتسنو بو دروا ببينن جاني تركيا و دولي أوروبي تشونو تشونيا. يعني أبا بريارك هيج جارك بريارك في شوي دهلن فروكوانية دا برينا آسمان فروكخانه که دال سر أرض ولاته کی في شوي بريارك سياسي و بهستيه كود تایبت مندیا کاری و دال جهه دنیا ری بدد. أو بريار چی زور يعني غلطة لبروي نابي كرت تهديد بكريتن بباري قشتو جزار وبباري هيلي عاستي أو حيدر عبادي كأمشتي دكاتن أو فقط نوعا ما سياستك كخلقي بيمادي دكاتوا أو حساب كمطابقة نفسي شري داعش بلام أما بريغاي سياسي دكاتن بريغاي شرو ناكراتن لبروي بريغاي شرو برامبر كرت ناكري أمشتا بكريتن فبنوع سياستك فقط كردستان بمشي ودا بيجوان بو هيلي عاصماني قشتو گزاري زور خلق سفري دكردو بودرو دو هاتوا
سبب ئەوەیە کە عەبادی لەگەر ئەم نقطەیەی بریاریدا کە ماتاری سلێمانی و هەولێر دابخرێت. هندا هێسانە بڕیارێک ji aliyê Bexda ve bû dijatîkirin û lêdana pêgehê aborî yê Başûrê Kurdistanê daxistina esmanê wê be di rûyê cîhana ji derve da. Daxistineke medenî ku bikaribe li pêgehê aborî û rewşa aborî ya Başûrê Kurdistanê bide. Erê eger ev biryare ji destê Bexda hat û ji destê hat bisapîne jî. Civakê nêvdewletî kompanyayên firokewanî yên biyanî dê vêyekê qebûlken kareke yasayî ye yan jî dibe ew zerermend bin û gelek ji wan kompanyan danê bi biryareke ne yasayî ne distûrî ya Bexda nekin. بتأكيد كومال كومبانياي زول هي طيران كوا أقدام كدول لقل حكومتي عراقية وإستا حكومتي عراقي أم بريالة كتب ردركا أوان بتأكيد نارازين وباس وكراك كومبانياي شي ألماني وكومبانياي شي نمساوي أو قراري حكومتي عراق جبجينا كانوا بدوام لقشتكان يعني لبل أو أما بتصوري من لوانية سيتشواروشي كيف خاني أم مسألة فشل هنيتو وبزختي أو كومبانيا بيان يعني كأقدام كدول لقل عراقا أبي تأثيري هي وأقربيت العراق لازم نبي بوا أوان بتأشيد غرامي حكومتي عراقية كانوا ودواي غرامي اللي كان كوا حقي أوي كوا طيران وستاو. پرسیارێکە گرنگ tenê firokexaneya Hewlêr ya nêvdewletî bû geştyaran û hatina nexweşan nebû belku bi hejmar û kujmeyên gelekin mezin dirav bûne kargû û kargû jî di nav vê firokexaneyê da bi rêyên bazirganî dihatine nava Başûrê Kurdistanê û ji Başûrê Kurdistanê jî diçûn bû nava rast û xwariya Iraqê. Yani zerera herî mezin têv kargûyan kevît bû hawirda û henardekirinê di astê wan çi lê hêt. Ev pirsin divê em encamê li ser bibînin û cudahî di nêvbera hebûn û nebûna firokexaneyê li Başûrê Kurdistanê dê çi lê hêt. Evan pirsan bi şîkarî divê em di vî bernameyê da bersivan bi dest bêxin û pêşanî hewa bidin. Ka bûçî ev cihemane betal ji geştyaran ji serdankeran û kengî careke din dê vebin. Gelme û bersivê bin. هاوردەکردن di firokexaneyên Başûrê Kurdistanê da bi vî awayî ye cuda ji hatina geştyar û serdankeran. Firokexaneya Hewlêr bû meha Huzeyran 24.5 milyar dînar hatine hawirdekirin bû kelopelan. Di meha Temmûzê da 24.3 milyar dînar bûne. Hawirdekirin di firokexaneyên Silêmaniyê da di meha Huzeyranê da 10.6 milyar dînar tomar kirine. Di meha Temmûzê da ev yek zêde bûye gehiştiye 32 milyar dînaran. Anku hawirdeya herî mezin ku li Başûrê Kurdistanê di rêya firokexaneyan da dihênekirin, mifadarê êkê û dawiyê Başûrê Kurdistanê tenê nîne. Hejmar û rêjeyên gelekên mezin ji wê hawirdekirinê bû navarast û xwariya Iraqê diçin. Bazirganiyeke baş pê dihêkirin û hevwelatiyê Iraqê xwe jî mifadar e eger firokexane divekî bimînin. Pispor dibêjin daxistina firokexaneya Hewlêr û Silêmaniyê bandoreke xirab li ser rêje û asta hawirdekirinê durust kiriye. Lê belê ew nikarin
پیگه آبوری و دریان سنوری لسر باشور کردستان به تمامی داخن جبر کو اگر آسمان کردستان جی داخن دریان سنوری لأردید وکرینه و بریا چند سالان مفروک خانه نبونه ام دشین جاردن پشتاخوال سر دریان خوین سنورین اردی ببستن و هاورده و هنرده خواه به آوائی که نورمال تیدا انجام بدن آنکو آبور کردستان ندکه و ندشکه ضررمند هر مازن دوی هفکشایی دا ده عراق به و به پلیا دوی ده جواک نف دولتی بجبر کو شر داعش هفکاری هاولاتیان و آواره و سویلان لباشور کردستان و عراق در افرقخانه حول سلیمانی دا دهات نکرن به آست و رژین مازن یا سیه کجه هر دو آلیندن کمتر و ضررمند ببه پیگه آبوری باشور کردستان به جبر کو جه گهرگن کتواری لسر اردی لباشور کردستان بفروگه خانه هیا ده هندک زحمتی ده هندک و گوهستنان دا درست ببه لدرین سنوری نه تینه گرتن نه آبور باشور کردستان لاواز ده آنکو ضررمند ایکی و داویه و هر عراق بخوابه لە ڕاستیدا لەم فتری زۆر پێشودا کەمیەکی زۆر لە حیوانات لە گەورە و بچووک لە ڕێی مەتارەکانەوانێ ئەهاتە هەرێمی کوردستانەوە هەروەها ئەو ئەجهزە حساس و کارەبانەیە یا ئەو ئەدو دەرمانانی کەوا هەیە کە بەڕێگای بەڕی تۆزێک زەحمەتە ئەوانە ینی لە ڕێگای مەتارەکانەوە هاتن بەڵام ئێمە چەند ساڵ لەمەوە پێش کارگۆمان نەبووە لەبەر ئەوەی هیچ تەسیرێکی ئەو توی نەبووە ینی ئەمە کە مەسەلە یەک دو ساڵە ئەوە یەکە زیاتر نەقڵ ئەکرێ بە تەیاران بەڵام ینی ئەوەش چارەسەرەکرێەوە ئەتوان ئەو بازرگانانی ئێمە کە لە ڕێگای تەیارانەوە نیشتیان هێناوەتە هەرێمی کوردستانەوە هەر وەکو پێشووتر ئەتوانن لە ڕێگای بەڕێوانێ کە ئەو کاڵانە بێن هەرێمی کوردستانەوە هەموو لاکمان زەرمەند دەبین هەم ئەوانیش و هەم ئێمەش ئێمە زەرەکەی ئێمە زیاتر ئەوەیە کە هینە ینی چۆن هاتوچۆکەمان تۆزێ قورسە بێ بەڵام مەسەلەی وەکو ئەویتر ئەو مادیەن زیاتر زەرەکە لەبەرەوە ینی خەڵکی ئێمە ناوەستێ ئەتوانێ لە ئەگەر فیزەی هەبوو لە هەر شوێنێکەوە منفەزە بدۆزێتەوانێ و سەفەری خۆی تیا بکە لەبەرەوە عێراق بە زەرەکە از بزانم ما با کو باشور کردستان بودن و این خادین کمپانیان فروکوانینه هند بیجن مزاره را کر لسر دسته و بریاره در خستنا و بریاره مزاره را کر بویه که کو زیده هاتو چود ناف باشور کردستان داب تایبت خلک بیانی دکیم با ضرر بغداد چدا بویه او خلکی کش بغداد تا باشور کردستان کی بویه یعنی تنی حالتی عراقی بو یعنی کرجی دماد شوره تا هر ضرر دف عراقی کبید یعنی هفکشا داخستنا فروکخانه حول سلیمانی عراق چدا ضرر کریه عراق لێ ڕووکانە زەرری ئەوەی کردێ بە بارەی هاوڵاتی خۆی زەرەڵ پێی کەوتووە و بە بارەی زەریبەکان کە سیڤیلیشن ئەڤیشن ئی سەفرە و سیاحەی گەشت و گوزار ئی عێراق بەخۆی ئەمە زەرری پێی کەوتووە بە بارەی زەریبە بۆی ناشتەوە بۆ بەغداد کە دای خستیا قراری ئەم شتیدایە و خاستەن هاوڵاتی بەغداد ئەم زەرەرەی دەبینی لە بەرەوەی زۆربەی نەفەری بەغداد گەشتیاری بەغداد دەهاتنە بۆ کوردستان بۆ تیجارەتکردن بۆ نەخۆشی بۆ فەحسکردن بۆ هەموو جۆرە نەوع شتێک یان ئەمنیەتی بەغداد ئێستا حالیان کە مساعد نییە زۆربەی هاوڵاتی عەرەب هاتین نێروکان لە کوردستان ئیستیقراریان کردووە مهمە ئەڤەکە بۆ هاوڵاتیا بێتە ڕوانکردن ده هر جایی که دنیای داده ما هلک افریقایی هلن خوبت کرد یا گشتن خوبت کرد با ولاتی که کو نفران بینی تو ببادن گشتیاران بینی تو ببادن سردانگران بینی تو ببادن بدوی گریبسته که بدوی اتفاقی که گلی ولاتی کودش وان خلکی بو وگوی زیدن یعنی اف کمپانیای بیانی کل هل افریقایی حول سلیمانی کار دکر گریبست گل بغداد گل وزارت و گواستن هنه قربویا و کیده خواست و قربویا کد بنیاد دا یعنی اوه ارکی که مسئولیت دا که او کیدز یعنی اوه نابیتا بارگرانی سر آبور عراقه؟ ئەکیت ئەوە دەبتە سەرگرانی بەبارەی ئابووری عێراقی بەبارەی ئەم قەرارەش ئەو بەخۆی تەحملی ئەو مەسئولیاتی دەکاتن و ئەو ژەرە لێ دەکاتن و کوردیش
لەو بینێدا ئەبێت تحملی ئەم شتەش بکاتن بەڵام زیاتر زەرلەکە بە هەرێمی یان بە عێراق بە ئابووری بە ڕێگای ئابووریەوە بەوان دەکەوێت. بەری چەند ڕۆژێکان ئەv ڕێڕەوێن تایبەت بە هاتنە تایبەتکردنا گەشتیاران هاتبوونە تایبەتتر kirin ئانکو ئەگەر هەژمارên mezin گەشتیارە دهاتن دەریên van li dîk xwast û hejmara zêdeya گەشتیaran dihatine danîn ji ber vêkê vekirina wan li dîv hejmara wan bû heta ku sirayeke zêde çê nebît û qerebalixeke mezin dirûz nebît aniha ev cê hatina geştiyarên biyanîne û xelkê biyanî bû nava firokexaneya Hewlêr ya nêvdewletî niha betal maye lê li bînên navxwayî di nava firokexaneyê de her berdewam in. Encamê dawiyê ji daxistina firokexaneya Hewlêr û Silêmaniyê ku em gehiştînê weke stafê abûr bi vî awayî bûn. Sê alî dê zerarmend bin ji daxistinê. Aliyê ji hemûyan pitir zerarê diket dê bexda û dezhelata wê xwe bî. Ji ber ku biryara wê derxistî ne biryareke distûrî ye ne qanûnî ye. Ji ber vêyekê qerebû û qerzên mezin dikevne ser eger li ser biryara xwe ya berdewam bît bigotinên şareza bisporan kesê duê an kulanê duêyê ku dê zerarmendî civakê nêvdewletiye ji ber ku Hewlêr êmintirîn û xwedî ewlehîtirîn cihe li Iraqê ku bişên bi hêsanî hatu çûyê navda bikin û destê harîkarî bû hejmara mezina awareya bînin û avedankirina Iraqê tê de dubare bikin û ên û hebûna xwe bisefînît û şerê Daişê û pêgehê abûrî û geşa pêdana Iraqê di rêvê firokexane de hate kirin. Ya sê ku ji her du aliyên din dê kêmtir zerarmend bît Başûrê Kurdistanê bigirtina her firokexaneyekê li her cihekî dê zerareke abûrî wî cihî kevît. Belê Kurdistan dê ji her du aliyên din kêmtir zerarê bînît û bigotinên şareza bisporan ji ber ku biryareke ne distûrî ne qanûnî ye bi zîtirîn dem ev rêrewe careke din dê hêne vekirin li berdem geştyaran heta ku bi hêsanî di nav firokexaneya Hewlêr ya nêvdewletî de hatin û çûnê bikin ji ber vêkê tu abûreke din her şad bin.